Kardop Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Gari ke ve kabacat penta ahut penke kopai ke langno ahut arni nangle lo pulotang te kachingkoi anat angden chinini sonsi borpothar police station ke parlo deopani forest account bit at hengno angden along pai ni phain gora pho arni anarlo malom ihum bolero agari Nagaland Moon district pen ke wang bolero agari abang men kachingkoi ahir ing tangrak pen chingkoi pon bangso kachingkoi pon along inuta kithi ke jang awi pon lang sitami alang litum ahir ing tangrak pen arenga hu sitami ke sopon dolo Birta ke tokbom apora hutke bangso kachingkoi adim along non amat ke raikom sai khiatum ledun bang bilang lapen arenga huke soatum aphan anta se kelang asai hemalong ke ponji aphan abelang pusi birta ribdun long News Desk Report Karbi Anglong News Jharkhand arlo Palamu along kachileng atowar kasilam bom adim along klempar asong atum gari mekai pidun et Jharkhand along ri arlo Palamu district Chhatarpur police station ke parlo haldi ghati along company pentowar kasilam pon bom apora hut men bankre pho CPI moist klempar asong atum todam paksi humtrok agari mekai PHC towar kasilam bom atum aphan ke khamki pedopon Lapen bang swatowar kasilam bom along kachong dadun abang phuatum aphan sitami pajok pon pesi ke thengke chok padosi ahir ing tangrak pen areng ho sitami pasot ponlu Laso alam ki ke phonang ke thelang arnisi ke phonang lo pusi SDPO Ajay Kumar pen PTI pherang ke aphan pangdak pon lasila puson ot lang no asai ke klem pon atum aphan nelitum ritarli pon bom lo busi pachetak pon News Desk Report Karbi Anglong News Pinipai Nipai Inquirap Horny, Arboretum Cum Crop Center Deep along RTI Orientation Workshop Pidopon. Bangso Workshop along Resource Person Amanpen, Bhaskar, Jyoti Mahanta IPS Retire, State Chief Information Commissioner, Dr. Samudra Gupta Kasyap, Abarim State Information Commissioner, Assam Information Commission and Secretary of State Information Commissioner Atum Chitongdunsi, Kachupanglim Kepawidet Jiaphan, Chithanchimu Pidopon. Tang te phirang ke thengno kaning je ponalam thile arjupan sana 6 August amar State Information Commissioner pora ami yala hilu Karbi Anglong before duta segment ase eta hol jila aru eta hol Karbi Anglong Autonomous Council gotike etu eta dangor office ami mon koru je যথেষ্ট বিশেষকে Right to Information Act 2005 or কিছুমান আমাৰ কোয়াৰিজ আহি থাকে আৰু গতিকে আমি পাব্লিক অথৰিটি সকলৰ লগত মিটিং কৰিলো আৰু বুজাই প্ৰাও অফিচাৰ সকল আহিছিলে পাব্লিক অথৰিটিজ আৰু বিশেষকে SPIO আৰু অন্যান্য অফিচাৰ্ছ প্লাস ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিজ ADC সকল তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিলো কেনে ধৰণে কিয় কৰিব লাগে কিয় ডেমোক্ৰেসি কাৰণে এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ কাৰণে ৰাইট টু ইনফৰমেশন টু এটা খুব আৱশ্যকীয় এটা অংগ সমাজখন ভালকে চলি থাকিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেন্সি কাৰণে কৰাপচন নহব কাৰণে স্বচ্ছতা আনয়নৰ কাৰণে যাতে মানুহে খবৰবোৰ পাব পাৰে এই কাৰণে তেওঁলোকক সজাগ কৰিলো এটা বহুত নিয়ম কানুন বা ষ্টেপছ কিছু থাকে সেইখিনি যাতে ফলো হয় ভালকে সেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি সেইখিনি সুধিলো আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশন কমিশনৰ তৰফৰ পৰা আমি কিয় কেতিয়াবা শাস্তি দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেন্ট প্ৰসিডিং ল'বলগীয়া অফিচাৰছৰ বিৰুদ্ধে সেইটো নহবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে মূলতে সমস্যাটো সমাধান কৰে যাতে খবৰবোৰ দিয়ে যেনে ধৰণে পাৰে কিন্তু তাত এক্সাম ক্যাটাগৰী এটা আছে সেকশন 8 এই এক্সাম ক্যাটাগৰীটো তেওঁলোকে দিব নালাগে সেইখিনিও তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বিশেষকৈ জানিব লাগে কোনখিনা দিব নোৱাৰি খবৰ বিভিন্ন কথা এইখিনি এক্টত লিখা আছে এইখিনিও কোৱা হ'ল আৰু এই মাফিয়া গ্ৰুপ এটা কেতিয়াবা RTI নামত সৃষ্টি হয় তাহলে পইচা ধান্দা কৰে বা অফিচাৰক দিগদাৰি কৰি থাকে আপনি কৰে তেনেকুৱাবোৰ ক্ষেত্ৰতো সচেতন হ'ব লাগে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক FIR দিবলৈ কৈছো গতিকে এই ধৰণে আমি সামগ্ৰিক বস্তুটো সমাজৰ ভালৰ কাৰণে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলংখন সুন্দৰ এখন জেগা অসমৰ এখন এটা ৰত্ন এনেকুৱা ধুনীয়া সুন্দৰ জেগাডোখৰ জিলাখন সকলো ধৰণে প্ৰস্ফুটিত হ'ব লাগে আমি তাকে কামনা কৰিছো
আৰু অফিচাৰ্ছৰ কৰ্পৰেশ্যন ভাল পাইছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ ছাৰ এটা কথা ওলাই যে বিভিন্ন মই কৈছোঁ নহয় কিছুমানে এক্সটৰ্চনিষ্ট ওলায় গতিকে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান কৰি দিছোঁ আমাক FIR দিব লাগে থেংক ইউ Munit atum kangtang kangsang atum ta aporlote arnam arni atum kithi atowar anat chepondet lapen kithi ke ekopai pu asar alam theta aho sonsi World Wrestling Entertainment mate WWE along kachepate dun kangtang nai abang phupulote Bray Wyatt ta inu WWE along kachepate dun kangtang nai abang phulu alang litum ke batai krepli an world champion anong eta kachepalong dun abang phulo sidame alang li kopai kahe no pen ajok heart attack akisu kacholong lok ajok alang li theman arni ilitum appear themate labang so appear the pen che okangsi halloween adim sangte cho endam tanglu mate arong chewoi tanglu alang li Bray Wyatt lapuan arta ke do o puta kalilang alang li ke 1987 aringkan arua chikloni phai inkora ke thom arni si amahang thekponlu lasi non an langdam lo pulotang te alang li ke ningkan thongke pratrok ansi nang pleng chotlang sitame kithi ke ekopai po sonsi non abang ke Bray Wyatt ke sopen arong chewoi nanglo alang li lapuson apor pe pen ka chewoi ajok WWE along hamphang isi atum sitame ningdok pensi alang phan chomreng me ke parap dunlong pa meji aphan arnam akengri along howang hang pirinti News Desk Report, Karbi Anglong News. Ingdeng Crazer Cap Linchika Hanthor Arong Ronghang Bamon Lapen Ronghang Ke Et Kaching Room. Nijang Karbi Anglong Hamren constituency ke parlo Linchika Hanthor Teron Arong Along Ronghang Bamon Lapen Ronghang Ke Et Pini Ingdeng Crazer Cap ke pleng ke chokpura Mai Kang Nipon Lason si Rong Asar Harlong Bi Teron Arong Along Meipu Harmon Ronghang Mohon Teron Secretary Robinson Ronghang Pen Chepater Pipon si Ing Samjin Pen Mai Pachunpon Nilitom Ronghang Bamon Lapen Ronghang Ke Et Kopi at Hesi Kaching Room Malaki Non Ovi Kimi Atum Kachehang Nangje Aron Chini Wang Vedet Po Lapen Ke Adon Arab Pusitami Chihumri Thek Po Lapuson Chihumri Thek Ji Aphan Pusi Lapuson Nilitum Chiklo Johnny Pen E Phongke Kai Lapuson Amai Mate Chingrom Pen Chingwai Pon Nangkok Titilo Puta Pherang Ke Athengno Than Pachini Pon Dongka Mukam Pen Promes Terang Karbi Anglong News pen nang ni tum labang so pinye sonak thak labang so mai asonak thak nang ni tum ingdeng ko an la pen ke nang ni tum ningkan ko an la li tum ke pining pen an ken li tum ke cheng si bang ka tarik ko rapli agosto 2020 la se la dak li tum pu pen ching wai lo la so lam bang ke I don irap so pachini ye pan mo la li tum aniom do pine I Philippi phana chichini ne ingjer phana chichini la hai do mo hor ha khor ti buk ta ka humri dam ji ta bang phan chu nang set ama la su seng lu pulong te li tum chek lu chon ni pen patai si do an ke la tum ta wang po hala ta ingjer lo hala ke email lo hala ke nang lok hai lo nang te pu hai lo pu la dang le tum ching ki than no ama la su claim lu pung te ni tum ki claim pen ching thur uji pu phane ka li ta khai kap ili tuma son akhak nili tumi claim son komane atum ta la tum ki claim bang misen pu te hala tum ta nang la sona teng nang matha dun pen claim ni mine ulata nili tumi sika matha do la si la so lam bang ke nili tuma ke sening long le ruretek an si ing ton pon pelo la bang ke apen la son thak si che humri pon bom po la sinelita nungji uelo la so an sinelita ing tonikok